Manipur Top Channel की माइकैदगी मरुएबी इपाउसिंग म्यामना थमजरी अहानबदा कंगलैपाकी मैरागी एडिटोरियल म्यामना थमजरी सिंगमाई क्या कोकथोकलगा पॉपी थारकपदगी इसिंग फंगदबगी अवाबा मायोकनरबसु तुमिन असुम लैसिलगदरा हौजु मणिपुर मियामना हिरम खुदिमक्ता सिजनबा इसिंग फंगदबगी अवाबा मायोकनरिबसिदा हेना अवाबा मायोकनरिबदी उमंग वामंग कोकथोकलगा सिंगमाइदा पॉपी थाबगी थबक चथरिबा सिंगी डिस्ट्रिक्ट खरदा लैरिबा सिंगमिसिंगनी अदुबु मसागी मखोंग सिंगजंग यंसिनजबगुम वखल तादरबा सिंगमी क्या हौजिकसु सिंगमाई क्या लमै थाबगी थबक चथरिबा सिसु लेंगा मदि लेबाक मियामना मियेंग संगफम थुई सही क्यागी ममांगदगी सिंगदा लैबा इसिल इनाउसिंगना इसिंग लीटर 3 निपानंग फंगनबो होनबदा समदा वागी इसिंग उतोंग हापलगा किलोमीटर 4-5 लापना लोखादा कुमथरगा इसिंग वान सोक्तन होनरिबने अदोबि इसिंग फंगनबो होनबिगे अवाबा मतम क्या सिंगमी सिंग मयुंगनदुन लाकलेबा खांगने इसिंग होरफम ओइरिबा उमंग वामंग कोकतुना पॉपी थाबा हाइबिसि मणिपुर मियाम इसिंग फंगननबा माउसागी खल काइथरनबा तौगे हाइदुना तौरखने मदुना सिंगमाई कोकथोकलगा पॉपी पार्कसना थारिबा असिंगबा लमदमसिगी इंडिजिनस ट्राइब फुरुप नतबसिंग असि मणिपुर मियामगी अफोंग येकनबनी हाइना लोकफम थुई मसिदा नतना मखोइना रिजर्व फॉरेस्ट अमदी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कया कोकथोकलगा कुल तसिनबगी थबक सही क्यादगी लेप्तना सेथदुना लाक्लिबनी नैनबा याबदी सिंगमाई कोकथोकतुना पॉपी पार्कसना थारिबा इंडिजिनस ट्राइब फुरुप नतबसिंग मसागी मिसिंगी सादा हुमद्रा रोमदी ट्राइब ओइबिगी मिंगदा लेंगाना खुदोंग साबा क्या पीदुन लाक्लिबनी लोइनना लाइक लैसु मपुंग फाना हैदुना लेंगा की फमजाव क्या सु यावरिबनी मकातानसु पाखिगदरिबनी अदुबो लाइक लैसु मतिकसाना हैरबा फॉरेन लेवा क्यादा लैदुना थबक तौरिबसिंग असिना मखोइगी मसा मसु ओइबिसिंग निंगतिना वखल तहंदुना उमंग मै थदोक्तुना पॉपी पांबी थाबा सुमदी हाइबसि खंगंदी थावोंग असि मौसागी खल थुगाइदुना मंगनबनी इसिंग फंगदनबगी अचौबा मरमनी हाइबदसु ताकपीदबा हाइबसि यामना लेबक थिबनी लाइरिक हैरबा लैसु खंगदबा मी ओइना पोकलगा मिगी वखल खंदबा ट्राइब कांगलुपनी हाइबदु ताकबनी मदुना मणिपुर मंगननबो होनरिबा कांगबु असि लेंगांना मसक मुना खंगलबनिना मखोइगी मथक्ता लोखतफम थोकपा आइनगी ओइबा थबक चपसाना लोखतफम थुई अदुगा मणिपुर मियामगी अफोंग येकनबनी हाइबदु मखोइना तौथोरकपा थबकना मयेकसिंगना तकथोरकलबनिना लेबाक मियामनसु मखोइगी मथक्ता लोखतफम थोकपा थबदु लोखतफम थुई मदु नत्रबदी नोंगमनोमगी इमा लेबाक मणिपुर मंगननबा थबक लेप्तना तौरकनी मखाताना मणिपुर मितोकया मखोइना लेप्तना पुसिलक्तुना सिंगलोन मापन क्वेश्चनबा मणिपुरगी सिंग कोकथोकलगा लेप्तना पॉपी थरकपगी थबक सथरकनी लोइनना थोनिंगदबा थौदो वाथोक क्या लेप्तना थोलकनी हाइबिसु मणिपुर लेंगामदि लेबाक मियामना खंगपिफम थुई मतांग असिदा मणिपुर लेंगामदि लेबाक मियामगी मफमदा थमजनिंगबा वाफम अमदि सही लिसिंग अनि हेनबगी नुंसी सानना लेमिनरगलबा येलोमी ओइरिबा मितै मैतै ट्राइब अमदि अतै इंडिजिनस ट्राइब फुरुपसिंग लैना मणिपुर मसे ताना थुगाइनबा होनरकपा युमदंग बना काइनाबा फुरुपसिंग मसक मुना खंगलाबा फाव इरेबा मणिपुर कननबा थबक लखत्रिबिस करिगिनो लोइना भारत लेंगांना मखोइबा हाउजु फाव कनखतुना लेबगुम तौरिबिस इरेबा मणिपुर नुंसीबसिंगना तुमिना लेफम थोक्तबरा खलेबा कंगलैपाकी मैरागी एडिटोरियल म्यामना थमजरी अतोपा पावमना वफ MLA की मायोक्ता सुप्रीम कोर्ट पिटिशन फाइल तौरगनी शकीर अहमद हंदक्ता नौना लोकसभा राज्यसभा अनिमक्ता बिल पास तौरबा मतुंग इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना अप्रूवल पीखिबा वफ बोर्ड MLA 2025 की मायोक्ता सुप्रीम कोर्ट पिटिशन फाइल तौरगनी हैना वाबगाई केंद्र की सोशल वर्कर शकीर अहमद फुंदोरखली एक असी फंडामेंटल राइट की मनुंग चनबा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 की मायोक्तनी अदुग एक असिन इंडिया दा लैरिबा मुस्लिम सिंगबु अदुकी मतिक थवाई नुंगाई हंद्रे लोइना मुस्लिम सिंगबु नमथना बो होनरी हाइना माराल सिरी मियामसु हेना खंगबिरमलगनी वफ बोर्ड की लैरिबा प्रॉपर्टी पुनमक मापु अलागी मिंगदा इपाइपु सिंगना मुस्लिम कम्युनिटी खक्तदा सिजननबगिदमा कथोकबिरमबनी हारिबा प्रॉपर्टी सिंग सिदा मुस्लिम सिंगी यामना मारु ओइरिबा मस्जिद नमाज सोनफम माद्रासा धर्मगी ओइबा महितमफम कब्रस्तान अशिबा फुमफम अमदी ऑर्फान होम मामा मापा लेजदरबसिंगी लेफमनसिंगबसिंगी मसी इस्लाम धर्म सत्पसिंग खंग सिजनबा याबामदी धर्मगा यामना नकनना मरी लेनबा प्रॉपर्टी सिंगनी मसी इंडिया की संविधान पीबा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की मतुंग इन सिजनबा याबगी अयाबा पीबीरी अदुगा सिजनदुना लाखली इस्लाम धर्म की सेंगलबा प्रॉपर्टी सिंग सिबो असोयब थीरगा मत पयानबा सेमदोक सेमजिन तौब एक अमा सतना हलक पाइबसी मुस्लिम हिंगना फुंबगा मान हलायना सुपियन फोंदोरकली इंडिया द लैरिबा
dharma khudingmaki board natragana organization makhal kaya lay aduga property kaya su masing thingamdana lay adubu hariba property sing adu makogi dharma gi matung ina sizinari aduga property sing adubu control tonaba layriba board sing adubu atopa dharma gi miyoy amata yawbi yadi adubu laibak thibari Narendra Modi na lusingba BJP lenga sina kari maram gi muslim sing kaktagi oina laizaba board asida atopa dharma gi miyoy hapsinanaba lo semlaklibano haina su hangli masi tasingna muslim singbu namthanaba madi islam dharma satpasing india digi mutanaba hotnabani haina maral sirakli haujikti ek ama onkhrabanina supreme court ek asi kaksatminaba sangvidana piba right to constitutional remedies article 32 gi matung ina supreme court satpa yai maramaduna supreme court satuna petition file tawduno hariba miyamna yamna mipai ba huwa board amendment act 2025 asi satna handanaba appeal tawgani haina Shakir Ahmed na makatarakli aroibada manipur gi amadi india da leiribi islam dharma sasaba amadi minority oiriba furup singloina secular thazaba isel ina punamangna ek asibu satna handanaba democratic oiba mawongda leptana khungjang sangsindanaba swaijari maramdi BJP lengangna one nation one religion gi lalong iyat pu khore amadi masi RSS ki maru oiba manglan amani masi aikoina amatu oina lepmina haudrabadi india da leiriba apik furup singsu muthatnaba lo mathang semlakani thaje haina su Shakir Ahmed na phungdorakli amaromdana laibak sigi jail singda leiriba nupi amadi angang inmate singna thengnariba awaba singi matangda NHRC na su moto cognizance lokri laibak sigi tuan jail singda leiriba nupi amadi angang inmate singna thengnariba khudongsadaba singi matangda National Human Rights Commission NHRC Indiana su moto cognizance ama lokhatkhari pausinai masida mi kya hena sinna thamjinba analeng yauna pifam tokbu khudongsa basing pi daba yauri khudongsa daba sing asi NHRC gi special monitoring amadi reporter singdagi khangmangam kibane hari masigi matta jail la lejiba nupi singa hak amadi ikai khumnaba mat pamdaba thaudok sing thokpa hengalakpana wokhal laita handaba jail manungda lunan biki sangwatpa matik saba toilet sanitary napin samadi afaba thaknaba ising warang kaina phanganba amasu masi oibe sinjak pijadabana miron bising amadi angang masa silibi mama singda khudong sadaba kaya mayuknaba nupi prisoner sing laiminari ba masa sing mai masing tamagi khudong saba matik sana phangandaba amadi legal aids vocational training amasum rehabilitation yauna welfare program sing kanglon chumna implement tawdaba yauna tuan issue kaya yauri issue sing asigi yenglaga commission asina state amadi union territory khuting maki Chief Secretary sing the Sayol Marigi Manung report amalan kanava country report adu state ki jail la riba nupi prisoner masing masagaloina la riba nupi prisoner masing apun missing miro labi prisoner singi maming amadi under trial prisoner singi masing sahi amagi mathak jail la lerak labi under trial prisoner sing yauna tuan detail kya su yahol angaba commission khan khena su pausna makatari tentak pato pamaru eba pawkrane zomi gi flag yungsilakpagi matang champur khulani ungkhana krihari hariba thado champur district ki rankai zomi gi phiral yungsinabagi dam thangnabada lariba rankai amasum ji mun hoi gi khunja sing sing ungkhanabada gi mafam maduda police na akan masing tharangna khakri hari pawgi source man hariba champur sub division gi manung sanmada lariba kangbai samulam lan amasum sangai ko sub division da lariba rankai hariba khulasi da laiba zomi sing makhoi gi lamni taknana ba phiral jungsin ki thado adu bu yani be mun hoi gi khunja sing athingwa piki nakar anima ki marak ungkhana ba gi mafam madura makhatana pam da thodok thoktana ba police na ngak sin khibne hari tarakpura numida waram pung taruk adu waida be mun hoi amadi rankai khunja sing goi ba apun mi pham ama deputy commissioner sampur SP amasum sampur SDO sing yaun apun mi pham ama phangki mi pham madura khul ani dura laiba yanada ba sing yasina hari atopa pawmanamu thalon gi MLA bungjagin balte layeng na matung aizol thungkre hari thalon assembly constituency ki karakpa manipur legislative assembly gi member bungjagin balte manipur english ngani ga kungo humdu gi me humdu gi manipur thoki bi irang da miyam gi attack sokpadi gi new delhi da layeng na matung awang nong pok ta ahan boina halaktu na ngasi mizoram gi aizol thungkre mak manipur helicopter laglagani Manipur English ngani ga kun go humdo gi me humda irang thokraba matung hek nongan ba me marida matamadu gi minister N Biren singaga
ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯨꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯄꯥꯜꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯇꯨꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯕꯨꯡꯖꯥꯒꯤꯟ ꯕꯜꯇꯦꯅ ꯑꯥꯏꯖꯣꯜꯒꯤ ꯂꯦꯡꯄꯨꯏ ꯏꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯊꯨꯡꯂꯕꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ MLA ꯒꯤꯟꯖꯥꯂꯥꯜꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯖꯣ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯁꯨ MLA ꯕꯨꯡꯖꯥꯒꯤꯟ ꯕꯜꯇꯦꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯦꯡꯄꯨꯏ ꯏꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯊꯨꯡꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯗꯨꯅ ꯕꯜꯇꯦꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯐꯪꯈꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯖꯧ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯦꯞꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N Biren ꯁꯤꯡꯍꯕꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ CPI ꯃꯥꯋꯤꯁꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ NIAꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯠꯇꯤꯁꯒꯔꯗ ꯂꯣꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕ CPI ꯃꯥꯋꯤꯁꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ NIAꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯇꯦꯔꯔ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯨꯙꯤꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯥꯊꯤ, ꯁꯨꯔꯖ ꯅꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯪꯒꯣꯞ ꯃꯗꯀꯥꯃꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯠꯇꯤꯁꯒꯔꯗꯀꯤ ꯖꯒꯗꯥꯜꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ NIA ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯣ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯁꯨꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫